Guys, ayo kita mukbang lagi bareng Nyai Hebring. Ada rebus daun singkong, jengkol tua, jengkol muda, nasi, ikan bandeng pesmol, lenca, dan ketimun. Mari kita makan guys. Jengkol muda dulu seperti biasa guys. Hmm. 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 Menu utama hari ini. Enak ini. Hmm. 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 Mantap guys. Hmm. 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 Keripik oleh-oleh guys. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Skip. Hmm. 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 Enak. Hmm. 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 Sampai ingusan. Hmm. Hmm. Oke guys, kata anak saya udah 11 menit mama. Panjangan videonya. Masih lanjut makan. Thanks for watching ya guys. Kalian semuanya keren, jangan lupa di like. I love you all, bye.